Reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize umugoroba mwiza umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Reka tubane namwe rero kuri uyu mugoroba nk'ibisanzwe wa tariki ya 27 ukwezi kwa Kigarama cyangwa se ukwezi kwa 12 umwaka 2025. Nshuti bavandimwe, ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa tuba tuje tubaramburira. Turaza kugenda tubabwira ibikomeje kugenda bivugwa muri presidence y'igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka tuze kugenda tugaruka kubijyanye no guhindura abamurinda. Ni nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi nyuma y'amakuru yaramaze iminsi acicikana, by'umwihariko avuga yuko hari kudeta ishobora kuba irimo irategurwa n'abasirikare, by'umwihariko Prime Niyongabo ndetse n'umuhuzabikorwa wa CNDD-FDD bwana Reverien Ndikuriyo. Amakuru rero yakomeje kugenda amenyekana avuga yuko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yamaze kugenda ahindura cortege cyangwa se ahindura mu by'ukuri bamwe mu basirikare bamucungiraga umutekano kubw'ubwoba bw'uko n'ubundi iyi kudeta ishobora kugenda iba. Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi ishize akomeje kugenda azenguruka igihugu mu bice bitandukanye agenda akemura ibibazo by'abaturage, ariko nyamuneka turaza kubabwira ikibazo gikomeye cyane kiri mu butabera bw'iki gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko aho bivuga yuko benshi mu baturage by'umwihariko n'abanyepolitike batandukanye bakomeje kugenda bafungwa bazira ubusa. Kandi nanone hari amakuru avuga yuko hari benshi mu bakomeje kugenda bafungwa, ariko nyamuneka igihe cyo gufungurwa kikaba cyararenze, izi saha igifungo cyawe kikaba cyararangiye ariko bakaba batari kurekurwa. Si ibyo kandi turi buza kugenda nanone dukubitira ku bajyanye n'abafunzwe ariko izi saha bakaba batarakatirwa n'inkiko imyaka ibaye 5 n'indi irenga, abo bose bataragezwa imbere ya sentare. Ibyo byose turaza kugenda tubireba, ndetse ibingibi bikaza kuba n'impamvu ikomeye cyane ishobora gutuma Perezida Evariste Ndayishimiye yimwa amanota akomeye cyane, by'umwihariko yo kuba yahabwa ikiringo cya kabiri cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi nk'uko bigenda abitangazwa. Amakuru yandi kandi arivuga yuko muri presidence y'iki gihugu cy'u Burundi ibintu bitameze neza. Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda ahindagura ibintu. Murabizi neza yuko hari amakuru ndetse n'urunturuntu rukomeje kugenda rugaragara mu butegetsi by'umwihariko ubutegetsi bw'ingabo hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, aho bivuga yuko uyu Prime Niyongabo yaba arimo arashyiraho conditions ze zikomeye cyane zo kuba yaganira na Perezida Evariste Ndayishimiye bakarebera hamwe ahazaza hizi ngabo z'u Burundi ziri ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye we ashaka kongera kubasubiza ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko nyamuneka Prime Niyongabo we akavuga yuko cyari cyo gihe cyo kuba ingabo z'u Burundi zahabwa akaruhuko ndetse zikaba zakitegura bakubaka igisirikare gikomeye kibereye abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba nanone yuko ingabo z'u Burundi tayari zamaze kongera gusubira ku butaka bw'igihugu cya Kongo, aho amakuru akomeza kugenda atubwira yuko nyamuneka izi ngabo z'u Burundi zamaze kugenda zishinga ibirindiro bishya mu misozi y'Umurenge, ndetse barimo baritegura intambara ikomeye cyane bashobora kuza guhanganamo n'izi nyeshyamba za M23. Imirwano kandi irakaze hagati ya AFC M23 ndetse na Wazalendo, aho byakajije umurego mu misozi ya Uvira. Aho hose turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze. Ibuvira nanone ingabo z'u Burundi tayari zamaze kugenda zihasesekara, ndetse amakuru tugenda twakira nuko iyi Uvira hafi 100% yose yamaze kugenda igera mu maboko y'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi mu Barundi ntabwo bari kumva impamvu nyamukuru Perezida Evariste Ndayishimiye umunota ku wundi isaha ku isaha ari kurungika ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. By'umwihariko baravuga yuko uyu mukuru w'igihugu yakabaye yarabonye isomo rikomeye cyane nyuma yuko abasirikare biwe benshi bagiye bagwahara ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ndetse nawe ubwe akaba yakira amajwi y'abasirikare b'Abarundi bahungiye mu bice bya Karemi, aho umunsi ku munsi batabaza bavuga bati nyamuneka mudutabare, turi kwicwa n'inzara, turi kwicwa n'amaoperasiyo adasanzwe ari gukorwa mu masaha y'ijoro tutazi ngo byagenze bite. Turashiduka tukabona defense z'Abarundi zabaye imirambo. Ibyo byose birakorwa tutazi ngo biragenda bite, ariko nyamuneka ibyo byose nibyo tugomba kuza kugenda tubaramburira. Perezida Evariste Ndayishimiye rero ubwo yabazwaga ku kijyanye n'agateka kazina muntu, benshi bacitse ururondogoro ubwo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yabazwaga ku bijyanye no kuba hari benshi bakomeje kuba mu minyororo, ariko nyamuneka bakaba batarakatirwa n'inkiko, ariko izi saha bakaba bagifitwe. Umwe mu bashikiranganji yasabye Perezida Evariste Ndayishimiye yuko yakoresha autorité afite n'uburenganzira afite, akaba yasabira igikurekurwa abafunzwe bazira ubusa ndetse n'abandi bagaragara yuko mu bihe bitandukanye
batandukanye bakomeje kugenda bazira ubusa. Turaza gukubitira ku bijyanye n'amakuru akomeye cyane, ni amakuru avuga yuko n'ubundi gahunda itarahinduka mu badede, aho bivuga yuko noneho bamaze kugenda bagwiza ingufu mu buryo budasanzwe, by'umwihariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Biravugwa yuko uwo bita madamu Diana Denise Bucumu Nkurunziza, uyu nguyu rero niwe bigaragara ko Perezida Evariste Ndayishimiye natareba neza ashobora kuza kumwubika mu buryo budasanzwe. Ndetse biranavugwa yuko muri perezidanse, nk'uko twatangiye amakuru yacu tuyavugira muri perezidanse, biravugwa yuko hari benshi baba bari gukora muri perezidanse, kuko uyu mugore mu bihe bitandukanye iyi perezidanse arayizi, ndetse bamwe mu bakozi banakora muri iyi perezidanse ni bamwe batowe cyangwa se basizweho n'umugabo we ubwo yapfaga, ariko nyamuneka abo yari asize ku butegetsi, by'umwihariko abo bakoranaga bakaba bakiri mu nzego nkuru za leta y'iki gihugu cy'u Burundi. Rero biravugwa yuko benshi biyumvamo uyu mudamu, ariko uyu mudamu akaba afite ijambo rikomeye cyane mu bihe bitandukanye, akomeje kugenda agaragara mu ruhame, nyamuneka anenga ibikorwa bya Perezida Neva. Ndetse amakuru dufite nuko uyu nguyu yaba arimo arategura imyigaragambyo yose igomba kuba yazenguruka igihugu, by'umwihariko kugira ngo bamagane ibikorwa bikorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse no kubanga igihugu cy'u Burundi kigiye kumara hafi imyaka 5 nta kintu na kimwe barageraho, kandi mu by'ukuri ari igihugu gifite abahanga ndetse kikaba gifite n'umutungo kamere. Turaza kugenda tureba ngo ibintu bimeze bite, ariko nyamuneka tukiri aha ngaha reka dutangirane n'izi ngingo zikomeye cyane, tubabwire uburyo muri perezidanse y'iki gihugu cy'u Burundi ibintu byamaze gukara ndetse no gukarata. Bamwe mu barinda umukuru w'igihugu cy'u Burundi bamaze kugenda basimbuzwa, bamaze kugenda bashyirwa ku ruhande, nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye abonye yuko hari amakuru akomeje kugenda acicikana atangwa n'igisata cy'ubutasi, bamubwira yuko nyamuneka bamwe mu bamurinda ibintu bishobora kuza guhinduka akaba ari bo bamwubika, nyuma y'uko kandi bivugwa yuko yamaze kugenda yamburwa ububasha bukomeye cyane Prime Niyongabo ku kuyobora izi ngabo zirinda umukuru w'igihugu, ndetse bikaba bivugwa yuko yamaze kugenda atora undi mukoroneri ugomba guhagarara mu cyimbo cya Prime Niyongabo, kubera yuko isaha n'isaha ibintu bikomeje kugenda bihinduka umunota ku wundi. Ubwoba ni bwose yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri ashobora kuza mu by'ukuri kuba yakurwaho cyangwa se yakorerwa kudeta mu gihe yaba arimo arategura zimwe mu ngendo za hato na hato. Ngira ngo benshi muranabiziye neza yuko uyu mukuru w'igihugu yamaze guhabwa inshingano zikomeye cyane zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ariko nyamuneka benshi bakibaza bati araza kubihuza bate n'ibibazo by'umutekano bwite biri mu gihugu imbere, ko isaha n'isaha ashobora gusohoka igihugu, nyamuneka abahungu bakaba bamukenyeza rushorera. Ibyo byose nibikomeje kugenda biteza impungenge uyu mukuru w'igihugu. Bityo rero kandi murabizi neza ko Perezida Neva agira uburyo iyo agiye kujya hanze y'igihugu afata bamwe mu basirikare bakomeye cyane, akaba yagenda abashyira mu myanya cyangwa se abashyira mu nshingano. Ibi rero bikavuga yuko benshi mu basirikare bakomeye agenda abambura inshingano akazihereza abasirikare batoya. Ibi ngibi bikamufasha kugira ngo amanaginge sekirite, by'umwihariko Denise Bucumu Nkurunziza nawe ibye bitoroshye habe na gatoya. Bivuga yuko urugo rwiwe cyangwa se mu rugo rwiwe haba harazengurukijwe abasirikare ndetse n'abapolisi, iby'umwihariko bitewe n'uburyo uyu mugore akomeje kugenda aba ihwa ry'umushubi mu kirenge cya Perezida Evariste Ndayishimiye, nyuma y'uko kandi akomeje kugenda agaragara mu biganiro bitandukanye binenga ibikorwa by'igihugu cyangwa se ibinenga ibikorwa bya CNDD-FDD. Biravugwa yuko rugeretse hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uyu mugore wa nyakwigendera Petero Nkurunziza. Turaza kugenda tubaramburira tubabwire uburyo bihagaze, ubwo ni muri CNDD-FDD. Tukivayo turaza kugenda tureba uburyo Perezida Evariste Ndayishimiye yagiriza igihugu cy'u Rwanda cyangwa se akomeza kugenda ashinze igihugu cy'u Rwanda yuko aricyo ngo cyaba cyarabimenye mu by'ukuri abakoze kudeta mu mwaka 2025 ngo bagahungira ku butaka bw'u Rwanda, u Rwanda rukabahereza mu by'ukuri ubuhungiro. Ibi rero byahise bituma Perezida Evariste Ndayishimiye asobanura abanyagihugu yuko ngo u Rwanda ari rwo rwarimo rugenda rutegura ibitero byo kumutera, ariko nanone biravugwa yuko FDLR nyinshi zaturutse ku butaka bw'igihugu cya Kongo bamaze kugenda bahungira mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bakaba barahawe ubuhungiro n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Turaza kugenda turambura tubabwire ngo bihagaze bite, tuze gukubitira mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko muri Nord Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo.
muri South Kivu nako nyamuneka kugira ngo turebe ngo bihagaze bite. Turakubitira mu bice bya Makabora turebe ukwiyongera kw'ingabo z'u Burundi muri biriya bice, nyuma yuko mu minsi yashize twabagezagaho amakuru avuga yuko Perezida Neva n'uwo bita Prime Niyongabo batajya imbizi, kubera yuko Neva yashakaga yuko ingabo z'u Burundi zongera gusubizwa ku butaka bwa Kongo, nyuma yuko inyeshyamba za M23 zikuye ibuvira ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko Makobora. Ahangaha rero Prime Niyongabo we byumva uburyo ingabo z'u Burundi zisubizwayo, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye we avuga ati mugire vuba mumvira aha musubire ku rugamba. Ibi rero biravuga yuko ingabo z'u Burundi ku itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye benshi bamaze kugenda basubizwa ku rugamba, aho bagiye guhangana nanone n'ibitero bikomeye cyane by'inyeshyamba za M23. Turaza gukubitira ku bijyanye n'iraswa ry'ubwato bwa M23 by'umwihariko bikozwe n'ingabo z'u Burundi. Ibi bikaba byamaze kugenda biteza akaga gakomeye cyane, ndetse hari amakuru avuga yuko M23 ishobora kuza kugaba igitero ku butaka bw'u Burundi by'umwihariko mu bice bya Cibitoki baturutse ikamanyora, kubera yuko mu by'ukuri ngo harimo haragenda hategurwa ubushotoranyi bukomeye cyane bw'igisirikare cy'u Burundi by'umwihariko kuri M23. Tuza kugenda tureba drone zikomeye cyane zikomeje guteza inkeke, bivugwa yuko zarashe kuri ubu bwato zihagurutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, aho bivugwa yuko inyeshyamba za M23 zitari buze kugenda zirebera ibikorwa biri gukorwa n'ingabo z'u Burundi. Isaha n'isaha mushobora kuza kumva advance zikomeye cyane zikozwe n'inyeshyamba za M23 by'umwihariko berekeza ibitero byabo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibyo byose turaza kugenda tubibaramburira, ariko nanone hari amakuru avuga yuko inyeshyamba za M23 mu bice bya Makabora ku munsi w'ejo zaba zararashe indege ya Sukhoi 25 y'igisirikare cya FARDC cyangwa se igisirikare cya leta ya Kongo. Ibyo byose nibyo tuba tugomba kugenda tubaramburira kugira ngo tubabwire ngo bihagaze bite hariya mu by'ukuri niba ibintu bikomeje kugenda bikomera. Nshuti bavandimwe, nanone kandi tuze kugenda twikoza mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo tubabwira uburyo bihagaze mu bice bitandukanye, imirwano ikomeye cyane hagati y'ingabo z'u Burundi ndetse n'inyeshyamba za M23. Ibintu bikomeje gukara ndetse no gukarata, ni mu bice bya Karemi, mu bice bya Baraka ndetse no mu bice bitandukanye bya hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano yamaze kugenda yimukira nyuma yuko inyeshyamba za M23 zashutswe bikomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakikura muri uriya mujyi wa Uvira. Biravugwa yuko ingabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo ari bamaze kugenda bafata inshingano zo gukontorora uyu mujyi wa Uvira. Turaza kugenda tubasobanura tubabwire ngo bihagaze bite, ariko nanone nshuti bavandimwe mudukundire nkuko twamaze kugenda tubitangaza, mubanze mudukorere subscribe, like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibageraho gatanu kuri kagenzi kako. Ariko nyamuneka tunifurize ibihe byiza abantu mwaba mufite ibibazo aho muherereye hose, ndetse tubasabe cyangwa se tubasabire ku Mana yuko yaborohereza ubuzima bwanyu mwamubayemo, ndetse ikaba yanabagurira imbago ikabakuriraho ibibazo byose mufite. Nibyo bidatinze rero, reka dutangire amakuru tubabwire uburyo ibibazo bihagaze, by'umwihariko amakuru avuga yuko mu by'ukuri ibintu bikomeje gukara ndetse no gukarata mu badede, nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agejeje imbwirwaruhame ku baturage batuye ibice bitandukanye by'iki gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko abagaragariza uburyo umwaka wasoje. Ibi ngibi rero biragaragaza yuko mu by'ukuri nubwo bwose bimeze gutyo hagati mu ishyaka riyoboye kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi bwo CNDD-FDD ho ntago byifashe neza kubera yuko bakomeje gusa naho umuriro waka. Icyo bari gupfa nta kindi ni ikirango cya kabiri cya Perezida Evariste Ndayishimiye arimo ngaragerageza kugenda ahindura imvugo kugira ngo yongere akonfirime abanyagihugu, ngira ngo abateze amatwi imbwirwaruhame cyangwa se ibiganiro yagiranye n'abaturage. Mu by'ukuri Perezida Neva yatanze iki kiganiro acishije bugufi, ndetse bigaragara yuko arimo arasubiza ibibazo by'abaturage mu buryo burimo inyurabwenge. Ibi ngibi biravugwa yuko yaba yaramaze kugenda akeburwa bikomeye cyane na bamwe mu bagize ishyaka rye, bamubwira bati nyamuneka ntago ibyo ubakiyeho ndetse n'ibyo ugaragaza by'umwihariko ntago mu by'ukuri byaba ari byo byatuma abanyagihugu baguha amajwi. Ubwo yaganirizaga itangazamakuru by'umwihariko agaragaza n'uburyo umwaka wagenze, yagaragazaga yuko ngo Burundi bwiteguye bikomeye cyane kandi ngo bugomba kuba bwahusha
bwahangana n'igihugu cy'u Rwanda, asaba ingabo z'u Burundi, asaba abaturage b'u Burundi mu by'ukuri yuko ngo bagomba guhaguruka bakaryamira amajanja, bakaba bitegura umwansi ukomeye cyane ari we gihugu cy'u Rwanda. Ariko ibyo yavuze mu mbwirwaruhame yabanje bitandukanye n'ibyo yatangaje mu by'ukuri ku munsi w'ejo ubwo yaganiraga n'itangazamakuru ndetse n'abaturage. Nibwo yagaragazaga ngo Burundi ngo nta mugambi bufite wo guhangana n'u Rwanda, kandi mu by'ukuri ibi ngibi bitandukanye n'ibyo yari yatangaje ubwo ari bwabanje, kubera yuko mu by'ukuri yari yamaze kugenda avuga yuko ngo igihugu cy'u Burundi cyiteguye intambara kigomba kuba cyajyamo n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero biravugwa yuko ukurikije intahe y'abadede ndetse n'uburyo bakomeje kugenda bamucyaha, by'umwihariko abagabo barimo ba Reverien Ndikuriyo, barimo ba Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, barimo abandi basirikare bakomeye cyane, barimo ba Agathon Rwasa, barimo abagabo barimo ba Edouard Nsabimana. Mu by'ukuri aba ni abagabo bakomeye cyane ndetse bamugaragarije yuko agomba kugira ibyo ahindura niba ashaka kongera kwiyamamariza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi muri manda ya kabiri. CNDD-FDD ikaba yamuha amahirwe, ariko nyamuneka bamwe ntago babyumva. Ni nayo mpamvu ngira ngo twababwiye mu minsi yashize yuko harimo akagambane gakomeye cyane hagati ya Reverien Ndikuriyo uwo bita Ndirakobuca ndetse na umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza. Aba bose bikaba bivugwa yuko bari gukorera hamwe kugira ngo barebe yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atakongera kwiyamamaza ndetse no kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero nanone bikahita bigaragaza yuko harimo itandukaniro rikomeye cyane mu magambo uyu mukuru w'igihugu yatangaje ubwo yaganiraga n'itangazamakuru mu gihe cyabanje, ndetse n'ibyo yatangaje ku munsi w'ejo. Ni ibigaragaza yuko mu by'ukuri harimo itandukaniro uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri yaba yarakomeje kugenda akeburwa mu buryo budasanzwe. Biravugwa yuko rero mu ijambo rikomeye ryaranzwe n'uburemere bwa politike, by'umwihariko n'impungenge z'umutekano. Ibi ngibi nibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda agarukaho. Mu by'ukuri Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse kugeza ku baturage amagambo yateje impaka ku rwego mpuzamahanga ubwo yari mu ruzinduko mu ntara ya Muramvya hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Perezida Ndayishimiye yashimangiye ko u Burundi ngo nta mugambi bufite bwo kugaba igitero ku gihugu icyo ari cyo cyose, by'umwihariko ku Rwanda. Yagize ati twebwe turabaterwa ntiturabatera, nta mugambi dufite wo gutera u Rwanda. Aya magambo kandi yavuze agamije gukuraho impungenge zimaze iminsi zivuga ku bijyanye n'umubano w'ibihugu byombi, yaba hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Gusa yakomeje ashimangira ko ubuyobozi bw'u Burundi bufite amakuru n'ibimenyetso bigaragaza ko u Rwanda rufite imigambi mibi ishobora guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko hari abagizi ba nabi binjira mu gihugu cy'u Burundi bagamije guhungabanya umutekano no kwica abaturage, kandi ko aba bantu nk'uko yabitangaje bahabwa imyitozo n'igisirikare, intwaro n'ubufasha butandukanye buturuka ku butaka bw'u Rwanda. Niko Perezida Evariste Ndayishimiye we yakomeje kugenda agaragaza. Yagize ati abagizi ba nabi bose baza kwica abaturage mu Burundi bigishwa n'igisirikare cy'u Rwanda, bahabwa intwaro n'u Rwanda, ni rwo rubatunze kandi ni narwo rubagaburira. Ibi yabivuze agaragaza ko ikibazo cy'umutekano w'u Burundi duhanganye nacyo kidaturuka imbere mu gihugu gusa, ahubwo ngo gifite inkomoko hanze y'igihugu. Aya magambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye gushyira umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi mu rujijo, mu gihe amahanga akomeje gukurikirana ko umutekano wo mu karere k'ibiyaga bigari wifashe. Abasesenguzi ba politike mpuzamahanga bavuga ko ibi bisobanura ko bishobora kongera igitutu ku biganiro bya diplomasi, bityo bigasaba uruhare rufatika rw'imiryango mpuzamahanga mu guharanira amahoro n'ituze rya rubanda muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Abandi ariko baravuga yuko mu by'ukuri ibi Perezida Evariste Ndayishimiye yaba ari turufu ikomeye cyane yo kuba yarananiwe inshingano zo gukura igihugu mu bukene, noneho ngo akaba yakomeza kugenda abibyegeka ku gihugu kibanye ari cyo gihugu cy'u Rwanda. Ibi rero akaba ari byo bishobora kuba biri gukomeza kugenda biteza akaga gakomeye cyane, ndetse mu by'ukuri muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ndetse by'umwihariko mu gihugu cy'imbere cy'u Burundi, aho ibibazo by'ubuzima bikomeje kugenda bikomera.
yaba ibibazo by'ubukungu, ibibazo by'umutekano, yaba ibibazo bitandukanye, nyamuneka bikaba bikomeje kugenda byibasira iki gihugu kiri mu burasirazuba bushyira amajyepfo y'igihugu cy'u Rwanda. Mu gihe kandi Burundi bwemeza ko buharanira amahoro n'ubusugire bwabyo, amaso y'isi akomeje kureba niba ibi birego bizakurikiranwa n'ibiganiro byubaka cyangwa se niba bishobora kurushaho kongera umwuka mubi muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biteza impungenge n'ibibazo bikomeye cyane muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. By'umwihariko ibi biri kuba kandi mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda bikara ndetse no gukarata, by'umwihariko hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu bice bitandukanye muri teritwari ya Karimi ndetse no muri teritwari ya Fizi niho imirwano ikomeje kugenda ibera. Ni muri Makobora aho inyeshyamba za M23 zibivuga yuko ku munsi w'ejo zikuye muri kara gace nyuma y'ibitero bikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo cyifashishemo za drone bakarasa ku birindiro by'inyeshyamba za M23. Ariko nyamuneka akaga gakomeye cyane kakaba kamaze kugenda kagwira Sukhoi 25 y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi